Hari ini kita mau masakin kalian donat tapi tanpa mesti diulen, tanpa pakai mixer, tanpa pakai oven. Pokoknya anti ribet. Donat ini cocok untuk kaum mager, walaupun tetap masak ya, jadinya nggak mager kan. Gue aja nyender, tapi bikin donat. Masak yuk! Kopi dulu. Oh, masih panas.
Wih, Ini LUKUMADES. Cheers. enak. Ini di tempat ramai padahal ya. Dulu antrinya gila. Iya. Ini kalau lagi pengen donat, tapi males yang ngeres-res lama. Kayak donat biasa bikin gini aja. Siapa yang suka? Hah? Hah? Kalau di depan tadi. Enggak kan? Crispy, chewy, Iya. asam manis, manis asam asam, asin. Donat termager tapi terenak. Tirtit.